ye kore Runyeges County ya Embu Mheshimiwa ndirerwo mwanjia riu kore bunge wira fiore utete muno uhoro wa potato bill yanjie kurutithio wira wega tondu watho ucio nduri waruma wega na ngociria ona kwanyu Embu ni mugikuragia ginya waru koguo watho uyu wa potato bill ni ukwendwo urute wira nigetha murimi one kindu. Yes, ni tukuthie tunyitanire na atongoria a Mount Kenya region na nginya kuria Nyandarua ni kugukuragwa waru muno na kuria county ya Meru nikenda tutigire ni twatethia arimi yetu. Good. Kiuria kiu kiuma o ku county ya Nyandarua kiurio ni mundu etagwo Julius Mago ari itura retagwo Kasuku. Good morning ni Gabriel Dongo geithia mheshimiwa muno hau hamuguka ona akorwo ndireaga ni acira wega. Thank you Gabriel Dongo roiga uguo tuguka Embu tukurima muguka ukai karibuni Embu ni kundu kwega kwanja riu we wikirite horo cio mukonde ri ni riu we na riri we ni ure gwetagwo atia gwitikio thank you nona gwitikio ri roiga thank you tondu kwi ange magiuka maheni andu no we ni uretikio uri arauga thank you Maduro wa Jogu wira ni mwaro na muhesh akinyire obau gwitu kirimari ni kwaro ni jigireire mwana ucio niguo aroiga. Hena Mrs Nyaga Njeru arenda kuigua maoni maku machimi wa iguru rigie githomo gia CBC. Riu nani ngakena muno ni tondu president no raririe ndeto cia CBC thiini wa speech yake ya mbere kuma atuika president na overall mane ati CBC ina issues iranindi kuandreswa na du task force ino tura promise ni president ni etikia ni guconstitutwa haraka iwezekanavyo yambie ku move round igikaga public participation tondu process ya kureta curriculum jeru thiini wa bururi wa Kenya die kwa consultation wega tondu aciari nginya ndagikeno amwe ao tiga kwigua kiugo CBC matirere wa hasa CBC nindwi na nie ni na reservations cia kwanita mutongoria na ndeto eno go ya CBC ni tondu nie na ethi no parliamentary committee on education last term na nitwageririe kafinda kenge muno gukora tuki engage stakeholders na nginya ministry. No, at some point nitwaga very disappointed ni tondu nitworagia uvoro wa thirikari kwivariria kwa thirikari uvoro konie CBC kuigana atia then tukauria thirikari itwire cost ya CBC nayo igana atia na kana mundu wa kawaida ni akufota ku afford CBC ni tondu kire kirareta thina wa CBC ni ati cost yayo iguru muno na riu thina wa Millennium Development Goals na uria muoroto wa vana wa kureta kithomo kia free thirikari ya Kibaki nginya yareta free secondary education thirikari ya Uhuru Kenyatta ni kenda mundu guonde wana mundu uri otaimbia agie mweke wa kuthoma no ru CBC yukite na uvoro wa cost ya kithomo kuthie iguru muthiari twavota gugakorwo twina ciana ciavotire kuthoma wega muno tondu aciari yao ni mavotaga ku afford indo iria cietagwa ni CBC na ciana ciingi na cio itavota kuthoma at all ni undu wa gukorwa aciari yao matingiavotire ku afford maundu ma CBC uguo ni turenda task force ino yaruke wira wayo as fast as possible nethi in every corner of this country ethikiriria andu ni tondu uvoro wa gucenjia curriculum uvati gukorwa very simple na wa kwereithwa then tucokerwe ciuria twina cio taru mwana wa class 6 for example uria rero athie junior secondary ni turenda kumenya kana mwana ucio musiari wake kana na mwanake mwenyewe ni prepared kuthie kuthoma setup ya secondary na ni athie skuru iriku ni tondu kiuria kimona uririe taru thini wa constituency ya Runyenje twakirwo irathi 45 ni thirikari iria ciakirwo gutai na consultation tondu taru mumbunge ni stakeholder umwe avati gukorwo akiconsult wa uvoro wa waki wa irathi tondu akoragwa agitumira mbeca cia CDF gwaka irathi riu na agakorwa no aciakwe gutai na consultation ni mamenya atia kuria irathi irendekana na kuria itarendekana
nie ngoragwo ngimenya irathi kuria cukuru irenda irathi niku kuria cukuru irenda dormitory niku taru I can tell you for example cukuru ya Ndagaya St Catherine ina ciana nyingi muno approximately 1000 cukuru eno turakire twamakira kirathi yacoka CBC tondu tene riria nathomaga kwaina thirikari ni agoraga coka ikagura duster ikagura manila papers ikainenganira kwi cukuru nikenda itumike kuthomithia ciana akorwo thirikari ni kuvota go provide materials iria ciothe irendekana nikenda CBC ithie na mbere well and good akorwo thirikari ni gwaka gutuma ni kuvota gutuma dormitories good akorwo thirikari ni gwaka gutuma ni kuvota gutuma dormitories on time well and good ni tuthie na mbere but no nginya task force ino tumitikirie irute wira na nie ninga appear before them ningageria muno ni appear before them nikenda njokerwe ciuria ciakwa ira ni nacio on behalf of my people negwa thengio kiuria kiu wacokiega muno gikuritio ni Mrs Nyaga Njeru no kuritie opinion iyo na mwiroreri deto iria turathi na mbere kwamukira guku ni ati munini wa governor wa county ya Baringo Charles Kipng'ok ni akuite Kipng'ok arakwirire kiharu-ini kia ndege kia JKIA agithie kuhamba ndege ya kambuni ya Kenya Airways iria rathiaga kaunti ya Mombasa hwaini thaa imwe cia hwaini kurigana na riboti irerekererio ni governor wa kaunti ya Baringo Benjamin Cheboi ni ati Kipng'ok arageire na thina wa kuhuhia o riri araingiraga ndege ya kambuni yo muthemba wa KQ 612 arakoretwo athuro ta munini wa governor wa Baringo na kiama kia UDA mena uria wale governor wa mbere wa county yo niwe Benjamin Cheboi. It's unfortunate that as he was entering the plane, he lost breath and for some reason was unable to regain his breath and passed on. We want to thank Dr. Amoth, who was a passenger who was traveling with the other passengers, including other governors, was there on hand to try to resuscitate and bring back my brother Charles Kipng'ok to life. But unfortunately, they were not able to. We do not know the cause of the death. We are not competent to say it. We await the results of any post-mortem that will be done so that we can be able to communicate to the people of Baringo County. Icio ni ndeto cia kia mweshimiwa cia giko kia deputy governor cio wa kuria Baringo. Yes. Na pole ciakwa na cia andu wa constituency ya Runyenje ikinyere andu wa Baringo ndu wa gutigwa ni deputy governor wao Charles Kimayu ngai ya mavevinya na particularly family yake ngai ya maumirerie na dayo umegane. Haya, asante. Direro weke kaundu muhesh tondu ngari iria cikua mugoka cietagwo Probox citwarithagio oru muno barabara-ini ya kuma Embu goka Nairobi. Ngari icio cirehagwo itwarithagio na impunity. Ni mundu wandika kindly sort this. Oh yes, need to engage stakeholders amuguka ni makoragwo mevangite na mena nginya association ya SACCO ya drivers na ya farmers na traders ugo ni tugukora tukiaria nao ni tondu usalama ni kindu kia bata muno turabatara o makinya mai salama ti ndereva umwe wa muguka tuthikite nie ngate nginya barrios ciao ugo ni turamabatara memwe na kwi mundu umwe murata wako omberaga ndungi kinya kuri orathiite
ndungigia mbeca agakorwo tukinya kuri orathiete uguo kwina importance ya o makoro mai salama nikenda mavote gukorwo nginya makithukuma mbeca ino uguo nitukorwo tukiaria nao na atongoria ao nikenda tumenye uguo at least mangevota gutwarithagia muguka wao my safe. Good. Haya, kama ugethia mheshimiwa muno mwire Embu County ni tukwenda factory ya macadamia na bei mbega. Oh yes. Na macadamia tuina factories siekuo thini wa county ya Embu. Tuina Privamanat ingi tongoretwe ni murata wakwa etagwa Mukundi. Tuina ingi kuri uguo mwana uthiete ya Kibugu ya macadamia ya muingi kana ya mundu private. Icio ni ciandu private. But again muvango wa gukorwo twina factories ta icio ni mwega and I support the idea. Na nigitumi nirenda nginya andu wetu mathi na mbere makivandaga mimera teo ikenda at least tutigakorwo twi andu akurimaga kindu kimwe tutigakorwo twi amwe no mwe ta kivanga tukorwo twina different sources of income tondo good production nio econessatiate riu factories ta icio. Good. Nikurekereria turarekereria wona mwanjia riu kuria guchira piore tondo iromo wa mubunge ne gutura watho ni watho uriko mheshimiwa Karemba ungenda kuona ati ni watwara mbunge ya bururi na ni wahituka? Kwina mawatho ni no amenda ukorwa first of all ni party ya kuthondeka watho wa kunyivanyivia murigo wa mbeca cia NHIF. Secondly kwina watho wingi ni na interest na guo muno wa kunyivanyivia wa kuthondeka Hustler Fund. Ni tondu Hustler Fund ikavatara watho mbeca icio the 100 billion icio twa promisirwo ni president thini wa campaign ni niramenya ni agwika guo na mbeca icio itikaga implemented gutaina watho uguo watho ucio no nginya ukorwo in place no amende ukorwo ni involved na ni participate actively nikenda andu aya kirathi kinini andu aya ma to biashara tunini na mahasla magie nafasi ya kugia mbeca cia kuonjorithia merutire wira wao tondu andu aria engi Kamau ni andu mendete kuruta wira andu etu mai bidii muno Kenyan people mai bidii muno maravatara tu environment inombega na access to credit. Then lastly before we finish kwina gukanyirirua kunene kwivo kwa andu aria maragura bodaboda. Urathi ukakora cost ya bodaboda as we speak right now ni approximately 120,000. Lakini wathi gukova bodaboda thini wa microfinance ira nyingi urathi ugakora bodaboda yo ramiriva up to over 200,000 na wa cost yayo ya 100 uguri ukethiriria mbeca icio ni nyingi muno mundu arathia goca bodaboda akerwa rivage up to 4 or 500 shillings per day na mbeca icio te nini bearing in mind maguta namo mavandite kuvanda uguo access to credit ni undu nie nirona ningu push na ningu nyitana na tongoria renge magukorwa mai mbunge nikenda tuone uguo cost of credit igucoka thi tondu tutivati gukorwa ati riria turathi gukova mbeca faulu nivo utonga wetu urathi niraina niraina yo ya mundu wa kovire bodaboda 120,000 na ti umwe aliva up to 165k karata kwa raremererwa nundu ugu economy irekara bodaboda yake ya ukayoswa and you know microfinance area ya mavete mbeca ni sire siria atia kumuzuna actually nimbo suvikivikio nikenda ihendie irikave mbeca icio itigarite riu mwana kio cio osete vikivikio no atetheka ndanatetheka tondu osete nikenda athukume iyo swa keni ati woguo iyo utiguo bururi riu tu tungienda uguo icio no ya cost of credit ni icio ningienda tuthondeke watho uyu ugutuma mukovo uthindi nginya wa fuliza na changes ino ciingi ciuke nthi ni tondu most of our people matiravota riu access credit ni undu wa cost of credit. Yes. Good. Tukirekia ri ni wagweta hustlers hustler fund iroka ri mbeca ino
nĩ igũka rĩu ndingĩbota gũkũra nĩ next week ka next month no rĩu tondũ president nĩ mwapici already nĩ ara promise ndise kana ũreguire Kamau nĩ ura promise ministry imwe ĩgetagwo atĩrĩrĩ Ministry of Cooperative and Small and Micro Enterprises Development iyo ministry buga nĩ rĩu ĩgũkania na mbeca icio nikenda rĩu at least gukorwo kwina the line ministry mbeca itingĩuka oguo gũtarĩ na mũbango rĩu nĩ tweterera president this weekend nĩ tũra retreat na president ni undu wa house leadership na mbere ando akwa mambo ere ngai nikenda wana nie tuturwa tu tukathi kugawa orani ngamuri kwa kamwe na twarikia nia na house leadership next ni tukorwa twi president ni akorwa na nafasi riu ya ku constitute cabinet na riu cabinet riu na reo yathondekwa riu Hustler Fund ikina baruka andu makina ruta wira wao ungienda kariko ungienda kametire ko kule bunge riu nie ngakuvewa taru chairman wa gitikia energy kana kia mai buga no angene muno nikenda tuvote gutungata andu wetu na gutungata bururi wa Kenya wira ucio ngakuvewa no wa mbote kabisa all the best mweshimiwa na thengio ni gwitekira guka na kiuria kiu kia interest ni giakenia mundu iho watumwa o riu oiga uhoro ucio murore tondu andu mena thina muingi muno ni tondu wa interest gukorwo iguru riu gwenda uge uhoro na mwagithi mucemani ukigithia tongoria ciangi mukigena na mahinda mega mucemani-ini thank you ninakena ni kwaga hosted kundu guku kwa Inooro TV na ni twendete TV ino ya Inooro muno ni tondu ni tu informaga muno na ni thank you nundu wa uria mutethetie andu wetu na kumaba information na mendithirie mwikari wa Embu County na wa constituency ya Runyenje na vandu vonde andu marambegwa mari makoro na kavinda kega na ni mashue ati maundu ni magukorwa mai mega na ni wega kwirathagira maundu mama mega ini uguo tukeragirira maundu ni magukorwa mai mega na ngai ni gukorwa atutongoretie yes haya ati Salimia Karemba mwambie tuko nyuma yake uyu ni Kiranga kuma Kirwari very good Kirwari aragira mundu wetura riakwa cio ni mundu waku pio acio ni omokerie rucini tene guguthura umatungatire umahingerie mari uramereire nigetha turoke hutha thank you asante thengi muno mweshimo Eric Moshagi wa kuma Runyenje kuria bureke tukinye hau nigetha tuheo ria ndashu ni ngesho wa boy ara ukautothomithia horo wa mirimu ya nda ndawa ya ria ndashu no wigireire gwake mai ukorwo na njoroge wa githenji ni njitwo Kamau Kang'ethe no ithue tuitheranagia